ฉันเจนทางลาของอเมซอนทุปีเตทิ้งตั้งลำ Assembly Constituency มุนเพ่นขัดคอนเกรสอดีตดีเตและ Worker เตจุงะเหล่าท้องหน้าอภิกุตกิตนคอนเกรสปุยตุเตนมณิปุร CEO เมมโมเรนดัมขัดอภิวตีลิลง Assembly Constituency กิเตลปีนาตุกิสายจานีหุนะอดิ่งดิ่ง supporter เตนิเตกิกาละบุยนาอมจีกินมีสอมเลงาเตนลีนาตูกุฮีสุเลการีเลอินบังจัดเฮมเลสุกสิสักินVahui TV Vaiphei News and Tutezo NIANGDOIKIM in Sibai ko hunbuk hi chanchin akim zon ala en khom hitiu ahungtung pei tading somleni veichan na Manipura kitelpina to kisaya Congress Party ading di thingtang lam Assembly Constituency a party le worker te chu galgu bol mi ten zeb level chule ding loading agi na umte hi en sui ding in zani khan AICC Manipura election observer Jairam Ramesh in Manipura CEO taking in memorandum apitai Z memorandum peak nungin Nagaland Pradesh Congress Committee President Kate Heri in again Thingtang AC Galgu Bolmi organization supporter Ken Khatin Congress ding di sule worker te chunga meithal ka lauthong sak zeb level chule ding loading Vahui state government in law and order hi tu zo lo uti na hi tu chung kitel pina to kisai hin sai tu sai kot hing dip chule Churchanpur AC te campaign ball ala hi takachun galgu bol mi supporter Ken Khatten ding loading a khap ading dite kinga vole lau sak thu om zika tu chung kitel pina hin free and fair om theina ding in CEO a memorandum hi pik lu ta hi CEO te apatin le sepding le bolding dol te hoi tak sa bolding a hiuti a kinep na le om hi din thiri ne gen pe hi Lilong Assembly Constituency akitel pina to kisaya ping do mihing bolding dol le hike lo khat zani hona Lilong AC ading di supporter te ni te kikala buina omzikin mi som lenga tem dim na tu kui chule gari le in bangjat hemle suksi sakahiu ji hona akisu khate chu Lilong Amina Hospital at Kolina umui sukha ka umte chu tu chung Manipur Legislative Assembly kitel pina Lilong AC independent ading di Muhammad Irshad Hussein in again Lilong Haurebi makhale kai si hospital kinga public meeting khat mat alahi meeting ki patnong da khala kim tom vela BJP te lo khuk mi bangjat hem in ji mona chun BJP te poster reflect te belchi thak alahi chom khat zawin meeting a pangte chu BJP worker ten kinak nading kampau te genin chule songa se ti te ahung bolo hi takachun SP Thobala phone ball in zimuna chun police le commando team te SP in ahung solin meeting chu top sak dingin ago lai takun boina ahung so sang di kita hi wangsit tak chu police ten boina sukben ding sanga BJP na ball chu amau thu a ball thei goal in achi thajing hi Zi boina chun candidate pagari suksi sakbe philo in ama driver pa pumin mi pako ten lim na atu kui BJP in Lilong AC be philo in mundang in le thil doi lo tak mi hing bolding dol ale kilom lo abol uiti hi Zi Lilong AC apat hin le hoidewin atak lang hi BJP worker ten kei le ka worker te jo thading ego to hi tuni to pum in ani veina a hitai tin Irshad Hussein and again be hi yam sathil soke aigi gari thubai re aigi agents election agents yauri aigi friends sing so aso apan yam sathina nange makoi gi attempt to kill tawna bo phona base asi yam lewa thibani Lilong kendra sil tana Manipur masa pungno te hingsa gi thabak se BJP gi sasan pai ri kangu sing sina akoi he thogan lak pase yam lewa thibani ni maram di karing na there is the evidence the people who were attacking me by wearing BJP cap as well as muffler. That is the symbol of the BJP. Why and Tasani Kanguna Lung Tajira, but the show me, why and Tasani Kanguna Yum Tajapur, me so upon my own langue. Thobal District Police Commando Personnel Khatin Zani Zana Kyamgei Takhok Makha Ummi Khatsu Meithalin Alakapi Zimi Paso Anau Pahi Infal East Narcotic Police Personnel Gari Khatle Succeed Pikin Hitin Police Apatin Thu He Tehi Zimi Thalaka Kisukha Paso Hilak Muhammad Shahudin Kumsomli Leading Well Mi Ahi Zithil Tung He Zandak Git Lakin Tum Well Lakahi
Kiyamgi takho makha lekai Imphal East Narcotic Police personnel hi moshin kumsomni lege chule upa Muhammad Shahuddin deni cho kiyakar hungtai chu meithal choiten alalam to pomin alanga kin amau chut nagari chu suksi sakin ala umahi takmuna chun boina alaping hi ahin la chom khat zo in moshin le Muhammad Shahuddin te ina chun meithal choite chun a inu lutkit ahi dane nage no hi takachun Kiyamgi Muslim awang lekai apat Thoubal District Police Commando personnel Rakibudin kitipachun Muhammad Shahuddin keng veilam malpi chu meithalin kapi ko hi Zithu hi Irilbung Police ahet hitun OC le atim te chun boina cho ala suveng wa hi kapkha ka Muhammad Shahuddin chu Irilbung Police OC in hospital in Alapui in zimun mama chu 9mm empty case khatle mudo hi zi chungchang thu ahin Irilbung Police Station in FIR register ball in Zithu to kisaya Kiyamgi awang lekai mi khan khatte chu verification ding in Irilbung Police Station akoy hi tin thu hi tahi Tujong somleni veichan na Manipur Assembly Constituency ki telpina to kisaya state ahin special observer pathum ahungtungtai candidate election agents chule elector 10 election to kisaya hit sak nop lagyan nop nei de ding in hullem chang ding a hi tin additional chief electoral officer and Praveen in lekha zikachun ahung tak lang hi lekha zika kigen a hi le state ahin observer pathum chule special general observer Pravir Krishna special police observer Arun Kumar chule Rajesh Tutija te a hiu amau pathum te hi chingmi rong hotel classic grande akimu pi theizing ding a hiu ahi lo le mobile number 6033905121 6033905122 le 6033905123 ki hobi theiding at lekha chuna tak lang hi Manipur Legislative Assembly somleni veichanna ki telpina ahin sugnu AC apat independent candidate ding apot Dr. K Mukta Sanat dindi to kisaya zani hunin punlap khaisa na hun alamangwe Zihi Sero Public Ground muna matalahi constituency ahin polling somthum lenga apat mi pi hung khomin takmuna chun Dr. K Mukta Sanai nagena sugnu AC ahin agam chule water resources lamahin sa ahi geographical location dungzui in le international trade konglamin le hunlem chang mama mun khatle ahi zigo la lem chang mama mun hi tuniti nga sim do loading in sim do lowin jing hi mipi te phatchom na ding le hoi tak sim phat na dinga mipi thasanga ding di tel ti na hi lo chun khan to na ding lama nim mama ding hiu kitel pina huna hin sum la pai nek la sak be pa vote ipi jing ding a hiu vote ipi jing ding a hi le igam hi ma son na ding bangma theipo na tin Dr. K Mukta Sanai na ken be hi geographical location gi matung international trade to ya mafam ni hari basing si khudong cha basing asi ho semgat pidana le luching ba ma hai se khoi khali se kai no kada adum ba mayam du luching bi badu gi dam tai khoi luching ba hain tam manga sahi manga ma gi matung da amu khudong cha phang mane hanne ki matang sida miyam na phajana khanbi raga khoi matik cha ba luching ma khanbi ma gi matam du ne bo si lai natra ga te khoi sahi manga ma su wa ga ne bot maya da khoi phiral jungba adi cha ba thak ko adagi paisa yen sigi politics se dum chalaga di Manipur da awon mu khunai pur pangamoy Sumle pilot thunei na ha zika kitel pina a go zona changpuna mi pi te mal zona ka chan zika kitel pina a hin go zona muding ka hitin wangkhe AC a JDU ading dikisa thangjam Arun Kumar in again hi Janta Dal United mi poi mote to ki mu khom na huna Arun Kumar in again wangkhe AC hi kong bangkima ni mama mun khat ala hi jing hi tui don ding ki mulo na sepna nei lo chungchang ate sumne gu kate lampi lele hoilo zi kate ahin assembly constituency dangdang te sanga ni mama ala hi zi beb hi hilo in kham thei thil bol lamin le mi bangjat hemin hinna ala chan taw zi go la ni mama constituency khat humbit nadinga hungding ka hi igama muding dolte musak te te nading le tunsak thei nadinga panla ding ka hi zi ka chun sumle pai le thunei na zi ka go zona chang thei puna mi pi10 le JDU hi support ding in wangkhe assembly constituency ading di thangjam Arun Kumar in atak lang hi supporters sing da in request observasi hojikal gi matam da bikhal maya da violence si am toina thoi adu ai supporters da haijabadi violence yari makai tholoisi free and fair election am ohensi akoi yamna fajana fajabo wahi wata sina dana akoi gi campaigning tausi akoi gi non violent ki oiba adugumba violent oiba akoi gi system da akoi vote khongumsi khana chendoma tonagumsi
ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ Tuchong Kitelpina Umding Tokitona Manipura Hung Khulzin Union Home Minister Amit Shah in Armed Forces Special Power Act Lockdown Dinga Bangbol Malam Anea Hemdin AICC Manipura Dinga Election Observer Jairam Ramesh Chun again he Zito hi BT Road Congress Bhavana Chanchin Thakla Khomte Dokimuto na Hun Khata Jairam Ramesh in again he Zehuna Aman again na chun Union Home Minister Amit Shah in a heading Khatso Congress OE Bobby in Chief Minister Ahilaya Infal West la Infal East Munken Khatapat AFSPA Lockdown na dinga Union Government Kinga Pud Alahi Himalet Tulay Taka Gamvai Home Tulay Taka Gamvai Po BJP in AFSPA Lockdown na dinga Panlak na Muding Umlawahi Prime Minister Narendra Modi in Look East Policy le Act East Policy Chungchanga Velvela again Gen Khamale Myanmar rapat Manipura drugs samtak ki pollute in khang thakte na sataka sublim na aumna hi venbit na ding in Union Home Ministry in Bangbol anay Congress lawyer para Rahul Gandhi in igam sunga ongjin lai khan numeite sukhat na ding a ki podok scheme chom pondo na anay hi kam solka sep na zo si a se thoma se khat numeite ading beb ima ke thel somlenga Manipur sungmun choma sakbe ding chungsang le Pong hitin Jairam Ramesh chun again zomahi. Even by mistake, the Prime Minister cannot tell the truth. It is not in his nature to tell the truth. उनका स्वभाव ही ऐसा है. हर एक का एक स्वभाव होता है और प्रधानमंत्री का स्वभाव है झूठ बोलना. आर्टिकल 371C क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में? Hills of Manipur. This is the word used in Article 371C of the Indian Constitution, which the Prime Minister swears by and of course does not believe in. Article 371C talks about the hills of Manipur. We are not dividing hills and valley. This is geography. There is a hills, there are hills and there is a valley. 5 years no elections to ADCs were held. ADCs were set up in Manipur. Zehun Matna MPCC Vice President KH Dev Brata in again na chun ne la chak hi kining ting na ding in lo tui lak na sim phatna chung in kum khat sunga khat ve chau bu kila sek chu ni ve hi lo la thum ve bek la in economy sim hoiding in pan kila ding hi irrigation master plan district zo sin sim hiding hi sarkarna sitrabada pose sitrabada ikoina sarkarna leiba kanda yamdrabada quintal amada example ni ko mase adu bo huji india da practice tawri baneba aduna lupa kun manga da ikoi phau oina leibagi kaino se wakal se koina koi khanja bane aduna minimum support price si sarkar la matung da di matam du ga chana ba mamal da sarkar na atai da sitra ba atai yon badam da sitra ga di koina pot khudim maki kaino or hawai chungwai or su cheng su hawai su tilou su alu su kari leiba mayam si yamdrabda khadi yamdraba rate ama lepa kanda farmer da mang da ba adu ahen da le na farmer ni yonja khadi ke su kaidre state na di koi minimum support price ama piraga noksan gadi haibogi assurance aduni Heirok Asia umzo si hi so pi sangam ule naw ngen hiu zi ka chun kuma thil hoilo bol bo hi tiu khen khatin MLA le BJP te nong kai sak ma lewle thil dik chu kiding dik loading a hi tin MLA thokchom radi shamin again hi zi thu hi tu chung ki telpina to kisaya Heirok Asia pat BJP ading di th radi sham in muna flag hoisting na again hi zi hun ki mat nunga chun Heirok part 2 moirang thim leikaya playground muna th radi shamin again na katak sa pumpi a hin kathisan wat khat awat ting a mi pi te adinga ki presenting ka hi zina dinga chun mi pi ten ha na APU in constituency hi tuni ting a hin ni mama a hin la sim ding tam tak aum na lai hi se bang khai zo si sim zo a hi theina ding in mi pi ten ai pan pi un tu a khang thakte pi tin sak ding ti hi ke doidan hi chule khang thak tam tak lampi dik lo taka chi hi zi khote a dinga man thaina hi BJP te thupi achun mizo se hi hing khoma ne khoma khang to khom ding ti hi tak sangin atak so ding in bol khom hi tiutin MLA Radishamin again be hi ishor matak lairi ai ase mai sori mama muslim sin legre ahla man lai guru legre ma ma ino salsa ma ya imum manunga awa mana tik thalaba adu yamna sothara wallahi mana tik thalaba adu mba
केंद्र हिरो केंद्र सिरा नसी सही मंगा सिरा अवाना नो इन का को नो का अवाना में हम तू हमें नरी लापा आयु मान था ले मैं हम अखलो एना यारो नरी अवाना पास अवाना कुदिन सो कोई में लेनी है ना आई तुम मिलती के बा लेनी बना हारों से इमा इधो सेल्सा हालमन आयु गाय तो भी भाई ताकि भाई मंडल की प्रेसिडेंट मागी टीम प्रमुख मयाम मसी होना भी मयाम से मसी लमनसी अमुक्तंगी सिंगंदी को युम सागरो वाली नुसीजरवा आई चमजरवा लुखावी काय मसी फला करो गाँव में मसी मतन सोई है बहुत काम मसी सोई सेंटर नहीं है मसी Andhra Assembly Constituency BJP ading di kisati Shyam Kumar Tulihal Homi P10 social boycott ball hitin ZA Assembly Constituency NPP ading di El Sanjoy te Election Central Committee Tulihala advisor Abdul Kalam again he Abdul Kalam again na asun Tulihala NPP ading di El Sanjoy so boycott ki ball hitia media a sodo kha thumumal umlawa hi Tulihala NPP ading di El Sanjoy boycott ki bol na umpoi Muhammad Najir Khan le Muhammad Rais Ahmed Teni in Tulihala mi pite hi lampi diglo lama apui lut go to hi bang tiklai in zona mu punaw democracy nei lo le dan hi bang hem le hello a mo gen te to wang sin tak thila hi Election Commission of India te notification dung zuya election campaign hi zandak somting pi nunga bang tidana BJP worker ten Tulihal khu a lutin kampaw hoilo tak mang in mi pite to ki boina Hungping zo si hi Muhammad Rais le Muhammad Najir Khan in mo akipo ding dolwa hi so le BJP ading di TH Shyam Kumar hi Tulihal khu mi piten khosunga lu thei talo ding in akha kuitin Abdul Kalam in again hi Rais Ahmad makoi se Tulihan kun kaina na ba nungsi sana na lay base kugaina na ba mache tana na bataw base akoi Tulihan prajana kandem tawi loina na ngarangi Heng ba kung drama thoi ECI na piba sana kangon thugairaga makutta mi sibiya ba khulai baiduna moi punamagna akhoi gi khullase Iran thongna ba masung crisis thongna na ba moi na sinbase akoi Tulen parja gi maut silaga moi bu kandem tawi loina na hairi ba thogo ase mari le na basingna athubuda action logi haina press media thongga haijari Kitelpina to kisaya rally road show le meeting ti te gongal na sim huna ground capacity zakhat laga somnga chunglam ki mu khom theilo dinga ala ki koi chu lak do hitai tin zani in Election Commission of India apat order thaka chuna hung tak lango hi ECIT media join Anuj Chandak apat order dung zuya chun India a COVID-19 na hi kim lam mano tak to kitona abika State Assembly kitelpina nading state khen khata na apun be tak lo zikin state sunga kha ka umte chu lak do hi zi ka chun ground capacity a zakhat laga somnga chunglama meeting ti te road show ti te rally ti te phallo chu lak do hi tai Ahi la candidate ahi lo le political party ten SDMAT regulation so hoi tak cha chi bi ding ahi so le akisai pi district authority apat permission to lag ding a hitin again be hi Union Health Secretary in COVID-19 chungchanga report dung zuin 2 January tarik somli le khata India a COVID active case lakthum sang somli le sagi ding vel hi ahin la zani ting a hin chu sang som le thum le zali in a kim tai kitelpina umna dingam Uttar Pradesh chule Manipura 2 January tarik somni le ni a active case sang som le gop le sagi ting alatunga ahin la zani tinga active case zanga ding vel be pahitai tutu a India COVID-19 active case sang na mun hi atam zo election office umlo na munding te a hitin Anuj Chandak officer order achun ahung tak lang hi BJP ingam avai home kit a hi chun Manipur territory integrity ahin kuma in ahutu thunlut tapunaw Manipur ki pum khatna hi hoi taka etkol hiding a hitin Manipur ki telpina a thongju AC apat BJP ding di Manipur Minister Thongam Biswajit in again hi BJP Manipur lubok te le Union Minister of State te panna in Minister Biswajit in again state ahin issue bangzat bangzat hem te hi BJP in avai hom kita hi chun olola sukfel hiding a hi chule ki pum khatna hi hoi tak cha chi piding a hitin Minister Manipur mi pi te ki ngat taksang dingin again hi Manipur khang thakte ki todel theina dinga banghem khat sim do theina dinga pankilan tin
in tina nek la chak din mun na ting le su hoi hiding a hi z constituency sung hin education sector lam a ni mama te hi le su hat ding ki goding a panlang hin tin nam le nam khat le khat ki kala khen chom nei lo BJP a hi z ka ki to taka umding doi party le a hi ala chita kum nga sunga khan BJP in na sepding dol bangjat hemte le sukpi tin ala hitai Manipur le constituency choma khantona le masona om theina dingin ibon on pang khomin sem khom hitiu intin minister Biswajit in again bekit hi लेकिन आप लोग देखिए परसों दिन मैं मैदान में था और हमारा यज्ञ हुंतो में यज्ञ बनते मकोने यज्ञ बने लवनी मधुजु मणिपुर की प्रजा ने खंगमद्रे यज्ञ बने हाइदन हुंतो में मधुनी ख्वाइदगी मखोगी ब्लंडर कनागी ब्लंडर सी की ब्लंडर सी यदि करिनो कांग्रेस पार्टी अदना अखोई ngasi कम्युनिकेशन गैप लेबे यादवा पीस लेबे कांद चखटपा परकदमनी हाबी वखलोन भारतीय जनता पार्टी की लुचिंगबा श्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी नड्डा जी एंड अदर टोल लीडर्स सिंगना कापीबा अखोई मतुंगिना अखोई मणिपुरदा ngasi अदुगी मतेक नुंगाइना पानबा ngmakpa अदुगा लोलोना इंडिजिनस पीपल सिंगी राइट प्रजाप तौगनी हाइदना हाबीबा अदुगा लोना अखोई मणिपुर की रिच कल्चरल हेरिटेज से प्रजाप तौगनी हाबसे भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की प्रजादा ngasi कमिटमेंट तौजरी एबो मछीमा Z hunachun Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma in agena tusung kitelpina zo phatle BJP bepin sarkar sema umding a hitai ala chita kumnga sunga hin BJP vai homna no in ban chule economic blockade lo mun kiti cho ala hitai Prime Minister Narendra Modi chule Chief Minister N Biren in Manipur adinga abolte ho hi Congress te hunlaya khatcha ala bol dokpu bol dokpu now chule tutu a national highway pum in lampi le lei na ting in le a hoi hi Congress te hunlai a Jiribam Imphal lampi hoi lo ma chu tu hin hoi tak mei highway hung hitai zibeb chu hilo in transport Asian highway a kisim jingle na sataka kegla da hi poi mama khat chu igam sunga monna le chamna le khanto na lam in le ma ason mama zizo se hi BJP te kitibna na semya na hi tin Himanta Biswa Sharma in again be hi लेकिन आप लोग देखिए परसों दिन मैं मैदान में था और हमारा राहुल बाबा इंफॉल में था फिर किसी ने मुझको फोटो दिखाया कि मेरा मीटिंग में अगर 10,000 लोग था राहुल बाबा का मीटिंग में 2,000 लोग भी नहीं था कल मोदी जी का मीटिंग में 1 लाख से ऊपर लोग था और रास्ता में तो 30-40 हजार लोग खाली रास्ता में ही था सभा में हॉल में जगह नहीं था मणिपुर में इतना बड़ा मीटिंग कभी नहीं हुआ था Kitelpina to kisaya ni veitsan na vote hik ding ni March tarik nga a umding somle ni veitin na Manipur Assembly Constituency Hinjiribam EC a JDU ading di Muhammad Ashabuddin in Sonapur Part 2 a ama in muna flag hoisting ala ball hi Zehun ki matna jun Chief Guest Asfik Ahmed Khan in agena tusung kitelpina hin Ashabuddin in Golzona achana hi chun Manipuri chule Bengali power thu gending ka hi Kumma salama Jiribam EC apat independent candidate alakai in ahin la achungla mapat order amusek lo zikin na ala sem bukim thailo ahi ahin la tusung ahin cho telti na hi kichun JDU minister hi sakding ahi ama minister ahi thaina ding in Delhi lam zona chi in gending ka hi tin Asfik Ahmed Khan in again hi और जो यहाँ का मुख्यमंत्री है जो हमारा और आप सबका जो चहेता है जो तीर का चहेता है जो जेडीयू का चहेता है जो जिरीबाम का चहेता है जो अशाबुद्दीन का चहेता है वो नीतीश कुमार है JDU ading di Ashabuddin in again kita Jiribam JT road sim dinga cheng crore zale somle li dingman somle pai ala dokun ahin la party dangten sim ding ka hiutin kha kala hi bangdi hem khata tu chung ahin vote ko hung kai ahi chun JT road ahin alo theilawa sim ding ka hi chule JT road ahin sim na ding ahin kuma in dalzo ta puna tu chung ahin cho vote sang thuma patin sanga tam zo ding vel a kai ding ka hitin again bekit hi avela thupite
Thingtang lam Assembly Constituency Munkhen khata Congress ading detail worker te chunga lauthong na api ko to kitona Congress pui duten Manipur CEO a memorandum khata piu hi Lilong Assembly Constituency kitel pina to kisaya zani huna ading ding supporter te ni te kikala boina zikin mi som lenga ten li na to ko hi chule gari le in bangjat hemle suksi sakin Tunia ding Vahui TV Vaiphei News Sanchoi hitai en tu te zo se la leng un mangpha